जेजूच्या चर्यांक एकच कूस म्हळ्यार चूक जायत. जेजूच्या चर्यांक सबार कुशी. आता आयचे सुवार्थेंतले जेवणा कारबाऱ्यान होरेताक म्हणलें एक वाक्य आयका. कोण जाल्यार उंची वायन पयलो वांडटा आनी सैऱ्यांनी दादोशी पियेल्या उपरांत सुमार सोदिता, पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. हे वाक्य वा ही उतरां जेजूचे अचर्ये एके विंगडीत रितीन विवरितात. लग्ना कार्याच्या जेवणाची उंचाय वा क्वालिटी सांबाळलेले अचर्ये जेजूचे. वोवळ्यांनी चिंतुल्लो सुमारासो वायन भायर आयलोच ना. बगार चड उंची वायन येवंक सुरू जालो. हे लग्न कार्य उंच सांबाळलेले अचर्ये जेजूचे. जिविताच्या संभ्रमांत जेजूचे येणे उंचताई सांबाळता मात्र नाही, उंचताई चढयता. जिविताची क्वालिटी चडोवंक जाय तर जेजूची गरज आसा. हेर उतरांनी सांगचें तर जेजू तुझे आनी मुझें जिवीत सुमार जावंक बिलकुल सोडिना. बाबार्थ जिवीत सुमारायेचें जिवीत न्हयच. हेंच नीज जिवितांत वायनाचें अचर्ये. जिविताच्या विविध उणेपणां मदें जेजूचेर विश्वासलेली सुमार जायनात. मोरये परी जेजूचेर विश्वासलेल्यांचें जिवीत नीज अर्थान उंचलें म्हणून सुवार्थाच शिकयता. तो कितें सांगता तें करच्यांत जिवितांतलें सुमार निवारता, उंचीपण वा क्वालिटी चडता.